Гагаuz телевизиону, Халкын телевизиону. Здравствуйте, в эфире телеканала ГРТ Новости. В студии работает Мария Статова. В начале коротко о главном. ГРТ – это настоящее и наше будущее Гагаузии. ГРТ – это большая машина, а мы в ней маленькие винтики, которые каждый отвечает за свою маленькую часть работы, но по итогу получается большой один продукт, который, во всяком случае, мы стараемся радовать Гагаузию, освещать все новости, чтобы наши жители были в курсе всех событий. ГРТ – это большая, дружная и ответственная команда. ГРТ – это профессионализм. ГРТ – это лучший контент. Смотрите ГРТ. ГРТ – это стартап для начинающих журналистов. ГРТ – это супер жесткий дедлайн, супер современная атмосфера и супер работа. ГРТ benim yaşamam, ГРТ benim sevgim. ГРТ – это наш дом. Haberleri, programmaları, dokumental filmleri, jurnalistlerin, götürücülerin, redaktorların, operatorların, montajörlerin birlikte çalışmasının hatırından 15 yıl Gagauzia radyo televizyonu sevindirir her bir insanı. Profesyonel komandası çözer türlü problemaları hem bulur şaşılacak çıkışları. Baş niyet ekranların önüne toplama daha çok insan. 2007 yılda GRT kabletti cümle statusunu. Orak ayın 10'unda 2007 yılda Gagauzia halk topluşu televizyon hem radyo için kanunu kabul etti. Ona göre kuruldu GRT Cümle kampanyası. Kampanyanın yöndericisi oldu Ekaterina Jekova, televizyonun direktörü Vitaliy Gadarji, radyonun direktörü Maria Parfyonova. Bu komanda öte doğru kararladığı yayının konsepsiyasını hem işçilerin sayısını. Tatyan, siz tutuyorsunuz aklınızda o vakıda açan 2007 yılda para da yoktu, teknika da yoktu ama alındı böyle bir zakon. Ben söyledim hani Stepan Dmitrievich Yeser olmasaydı benim hesabıma göre o zaman o halk topluluğunun başıydı. O Töleyşi'de de hani Kişinev'de var böyle bir cümle kompanyası, bizde de devlet kompanyasıydı o zaman. Da ben birkaç sıra onunla buluştum ama ben söyledim lazım bizde de böyle bir kanun alınsın da o diye. İniçi bize o lazım bizde böyle fikirler vardı. Da sonra yavaş yavaş Stepan Dmitrievich anlama hani nasıl yapalım o zaman da alalım bu zakonu. Da ben tabir sıra isteyeyim söyleme hani her bir işin başında doğru her zaman insan. Hani peydalandı Gagauzia'da bu zakon. Bu işin başında durdu Stepan Dmitrievich Yeser kendisi. Hem de o deputatlar kim hani onun yanında onu anladılar, ona arka oldular da o zaman bu zakonu aldılar. İlk 9 kişi gözledici sovyetine ayrıldı. Biz ilk sefer açan ayırdıydılar işte bu nasatçı naблюдательный совета. İsterim söylemeye biz öyle pek anlamadık da nasıl bizleme yapma. Biz geldiydik, vardı bizde fikir, vardı bizde neyse bilerdik işi başka işi, yürütme uşakları, eli spor tarafından, eli başka türlü yapma, kurma kendi devletimizi ama koyma temeli neyse cümle kampanyasını isterim söylemeye yani biz çokumuz anlamadık da onu. GRT Cümle kampanyası ilk günlerden halkla bile bir yoldan gideriz sloganından efire çıktı. Haberler hem programmalar GRT'da adalı автономияда yaşayan milletlerin kulturasına. Компания будет однозначно двигаться к лучшему, будет стараться менять свой контент на более современный, будет стараться менять картинку, не только картинку в плане качества, а также в плане и фона, и студии постараемся будем делать новые, также оборудование менять. То есть будем стараться не отставать от современного мира. Но все в наших руках. Yeni teknologiyalar bizim geleceğimiz. Onları GRT Cümle kampanyası başladı kendi işinde kullanma. Bu yıldan beri kampanyaya eklendi milli multiplex'na. Hem başladı yeni yüksek formata göre yayınlanma. Мы вещаем 24 часа в сутки. Мы показываем новости каждый час. Мы производим программы на 3 языках, на государственном, русском, гагаузском языках. Вырос наш эфир на гагаузском родном языке, так как наша миссия – это продвижение нашего родного языка. GRT Cümle kampanyasının jurnalistleri, haberlerler yaşayanları dil sadece Gagauzia'da ama bütün Moldova'da da. Ne sadece yapmıyorlar jurnalistler hem operatorlar ki ekranda kaliteli content gösteriyorlar.
естирилсин. Журналистика – это увлекательный мир. Мы каждый день делаем историю, чтобы рассказывать людям достоверную информацию, чтобы показывать все события, которые происходят в Гагаузии и Молдове. Мы каждый день совершенствуемся. Мы всегда будем делать для вас правдивые, достоверные, сбалансированные новости. Смотрите ГРТ, и вы всегда будете в курсе событий. Особо хочется отметить, что наши телезрители теперь могут наблюдать вместе с нами те события, которые происходят прямо в реальном времени. Мы чаще стали показывать те мероприятия, которые проходят, мы их даем в прямом эфире. Что это означает? Это здесь и сейчас. ГРТ bu bir kompanya nerede çalışır hem işler becerikli jurnalistler. Operator hem jurnalist bu birleşik tandem. Gittiğine çekimlere jurnalist hem operator savaşları yapma öyle süjetleri ki meraklandırma bizim seyredicileri. Onları meraklandırma diyene lazım ki herkeret nesi de yeni yapma, nesi de yeni gösterme. Onun için sıra gelir ki herkeret sesleme operatörü de kendini de bilme beygire de kambaynaya da başka yerlere de ki bizim süjetler olsunlar meraklı, güzel hem her bir seyredicinin olsun istemesi oturmadı seyretmek GRT kanalına. 20 yıldan ziyade çalışan jurnalistler söylerler hani GRT Cümle kampanyasının zengin istoriyası var. 15 yılın içinden ne sadece o geçirmedi. Şan sonraki yat lazım yazmam. Я хочу сказать, что уникальность ГРТ в том, что на протяжении этих 15 лет было сделано очень много программ о традиции, о культуре, о языке гагузского и молдавского народа. Jurnalistika uğrunda çalışıyorum 30 yıldan ziyade. İsteyim söylemeye pek meraklı, pek derin fikirli jurnalistler çalışırlar Gagauzya Radyo Televizyon Cümle kampanyasında. Angaları yazırlar haberleri 3 dilinde. Rus, Moldovan hem de ana dilimizde. Ondan kare biz yazarız yayınları da stüdyamızda. Ben sanırım her bir programalar angaları yazılırlar bizim stüdyada. Onlar alizden olacaklar istoriya. Bizim Gagauzya Radyo Televizyonun uzmanların istoriyası. Operatorun baş davası süjetin manasını hem ideyasını kendi videolarında gösterme. Operator bu işi yapar kullanarak türlü teknikaları. Şafkı doğru koyar, insanları güzel çıkarır. Operatorun becermesi çözer her bir zorluğu. 14 yıl kampanyada işler, video çıkaran operator Григорий Ставилов. Я работаю в общественной компании ГРТ 14 лет, практически с основания общественного канала. И, как в известном одном фильме, актер сказал, что для Атоса это слишком много, для графа Деляфер это слишком мало. Поэтому я верю в счастливую звезду под названием ОК ГРТ. А что для меня аббревиатура ГРТ? Ну, Г. Главное, всегда в курсе событий. Р. Это работа. И Т. Tворчество. Ekran arkasında bulunan kişilerden çok önemli iş çekilir. Seyrediciler onların gözlerinden programaları, haberleri seyrederler. Artyom Topal 12 yıl GRT'da çalışır. Geldi yayın operatör görevine. Sonra başladı operatorluk işine. Ama bir parça vakitten sonra montaj zanatına öğrendi. Büyük profesyonel orada montaj programalarını kullanır. Работаю на ГРТ уже около 12 лет. Пришел сюда в должности оператора вещания, проработал там, не помню, не так уж много. Начал учиться на оператора. Поработал оператором около, наверное, 10 лет. Сейчас перевелся в монтаж. Работа очень интересная. В первую очередь, что нужно, чтобы вот в монтаже, допустим, это усидчивость. Усидчивость и внимание к деталям. Очень важно. Alexey Gerçin'in yaratmak yolu büyük örnek genç montaj yapan uzmanlarına. Süjetler, mahsus reportajlar, programalar ekrana çıkıncasına onun ellerinden geçerler. 25 yıldan ziyade çalışan Alexey Ivanoviç, şaştırma deni seyredicileri becerikli uzman gibi videoyu jurnalistin sesinden ekler. Мне нравится работа монтажера тем, что ты видишь не только работу монтажера, но и работу оператора. Видишь ошибки, те, которые делал, допустим, раньше я при съемках. Ну, естественно, учусь дальше. Благодаря Илья Ильичу Анастасу, он меня принимал на работу, учил. Юрий Саныч тоже обучал меня,
помогал, где мог. И вот с 91 года я работаю на ГРТ. Olmayacak çok söylerseydik hani yayın operatorsuz iş televizyonda ileri gitmeyecekti. Bu kişi televizyonun yayına dini hazırlar kaliteli videoyu. Я работаю оператором, телеоператором вещания. То, что наша работа заключается в работе всех 50 человек, которые создают контент. Мы последний отправной пункт перед тем, как это все отправится на экраны телевизоров. Работа интересная, ответственная, нелегкая. Мы эту работу любим. Я работаю звукооператором, радиовещания, работаю с монтажом звука, работаю со звуком, со слушателями, работа разнообразная, интересная. Bugün Gagauz Radyosu her bir yerden öter ama böyle değildi her zaman. 2000. yıllarda Türkiye Respublikası yeni teknikayı televizyona hem radyoya verdi. Bundan sonra avtonomiyada hem ona yakın dolaylarında oldu kolaylık radyo sesleme. Bugün radyo 24 saat günde çalışır. Becerikli komandanın hatırından Gagauz dili onların yayında başladı daha çok hem sık ötme. ГРТ, конечно же, это прежде всего место моей работы, моей любимой работы. Здесь мои коллеги, с которыми мы уже более 20 лет. Мы, как бы это ни банально звучало, но мы стали действительно одной семьей. И это здорово, потому как мы все понимаем друг друга с полуслова и взгляда. ГРТ, что это такое? Конечно, это стиль, это радость, это желание приходить сюда ежедневно. Гагаузия радио телевизионный компаниясы о bir компания аңгысы хаберлер инсаны, аңгысы таныштырыр инсаны о олайларынан аңгылар оларлар bizim автономиямызда. Анадыр интересli işleri, türlü istoриялары, türlü insanların yaşaması için. Bana diyeni ГРТ o benim sevgili işim. Аңгысына ben her gün havezlen gelirim. Аңгысына ben severim, hem isterim insan türlü haberleri anlasın hem de sevinsin onlara. Bu haberler onları rahatsız etmesinler. Niçin ki bizim yaşamımız öyle de zor. Bunun için ben isterim ГРТ kompaniyası sadece iyi haberleri insana getirsin. ГРТ o yeni kampanya bütün dünyada. Böyle ben duyarım, böyle ben sayarım, düşünüyorum. Sanırım ki benimle kayılı olacak çoğu bizim avtonomiyanın yaşayanları da. Çünkü ГРТ kampanyası yapar öyle bir produkt, hangisi yakışıklı bizim insanlar için o haberler, müzika, interesli programlar hem başka. ГРТ Cümle kampanyası tamamladı 15 yılını ama biz yerimizde durmayarız. Gideriz ileri. Tezde seyredicileri bekler yeni programalar hem projeler. Марина Топал, Григорий Ставилов, Владислав Табачук, Артем Топал, ГРТ Хаберлер. Гагаuz телевизиону, Халкын телевизиону.